Dostlar, salamatсыздарбы? Dostlar, biz hazır Suzaqdagi Navoiy ko'chasindamiz, Kichkinakay ko'cha. Hazır 400 metrga yaqin yerda atayın mынандай proyekt menen betonli yo'l qurilib atadi. Setka tashlab ichini mынандай ko'rib atasыңар, O'zbekistondan adistler kelib, vibratsiya menen o'sha betonni monolit siyahtı qilib qo'yib atadi. Dostlar, bu жаңыча usul. Qirg'izistonda birinchi yo'li qurilib atadi. Mana monolitning probasi mына, içinde havadagı yok. Hatta vibratsiya menen atayın hava çıgarıp mынандай köp жылга чыдай турган кылып жасашып атат достор. Kalınlığı 18 santimetr. Dostlar, biz Kırgızistan neft çıkıbay turgan өлкөбүз. Bizde asfalt, bitum, asfalttın her türlü şunday materiallar yok bizde. Bilesinger kımbat düşöt. Bizde sement çıgat, taş çıgat, şagal çıgat. Özümüzden öndürülgen bar жоқ ушундай нерселер менен бардык ушу кичинекей көчөлөрүбүз жасасак болот достор. Кошуна эле узакка барбайлы комшу мына Өзбекстанда перевалдагы ушуна бетонго жолдор менен барып келгендер билет. Бардык ушундай сапаттуу кылып атат. Эми бунун чыдамдуулугун убакыт көрсөтөт. 1-2 кыш өтсүн, 1-2 жаз жай өтсүн, Кудай кааласа көпкө чыдайт деген үмүттөбүз. Кудай кааласа мына бардык технологиялар жасалып атат достор. Өзбекстандык ustalar бардыгы Кытайдан, Европадан, башка жерлерден тажрыйба алып келген. Бүгүн алар бизди Сузак айыл өкмөтүндө Navoiy көчөсүн жасашып атат. Буюрса, сыноодон жакшы өтсө, бардык кичинекей көчөлөрдү бардыгын ушинтип жаңыча бетонка көчөлөр кылып жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз көп, Кудай кааласа. Сиздерге жакындан көрсөтөм. Ana elдин өкүллөрү дагы, эл дагы өзү иштеп атат. Операторубуздан сурайм, мына көрсөтсөң, жасап аткан иштерин бардыгын мына. Анан Өзбекстандык адис экен. Уста ака, ассаламу алейкум. Каяктан келдиңиз? Өзбекстандан. Кайсыл жеринен? Андижандан. Мына Андижандан кептир. Ишиңизге ийгилик. Ишиңизди биз көрөбүз. Кудай кааласа канча жылга чыдайт орточо? Орточо 50 yıl deyapti. Орточо 50 жылга чейин чыдаш мүмкүн. Жакшы. Жакшы. Көрөбүз, бул убакыт көрсөтөт, Кудай кааласа. Азыр мына күнүнө ушинтип куюп атат достор. Мына даяр тараптар мына жакта. Көрүп атасыңар, атайын салафан менен жабылган. Мына достор, атайын мындай вибрация берип жүргүзүп атат. Өзүнүн атайын технологиясы бар. Ушинтип мына акырындык менен ичиндеги аба ар түрдүү көк жерлери ушинтип чыгып нык болуп калат да. Анан дагы бир технологиясы бар, мен муну жакта көрсөтөм. Мына достор, шлифовка кылып атат асфальтты. Тайгак жерлери тайганбай мындай атайын шлифовка кылып үстүнө сылык кылып атсам ушинтип иштеп коет. Шлифовка кылып коет. Бул атайын технология. Кийин жолду мынтип салафан менен достор жаап коет. Билесиңер, бетон резкий гидратация болот. Резкий гидратацияда суу өзүн таштап жаракка кетип калат. Анан кышында башка убакытта суу кирип укаланып дегендей көпкө чыдабай калат. Ошого азыр мына салафанды атайын жааптыр. Салафанды жаап, мына акырындык менен курутуп атат. Бул жерде уюштурууда көптөгөн айыл өкмөтүбүз башчылыгында айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, депутаттар, ошо кызыктар болгон. Көптөгөн актив адамдар өздөрүнүн салымын кошту. Аларга дагы азаматсыңар. Кудай кааласа жаңы проект ушул жерден сыноодон өтүп кете турган болсо, бардык көчөлөрүбүздү буюрса ушинтип жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сузактын өзүндөн достор шагал чыгат. Өтө арзан. Араванды сементи бар бизде. Семент бардык жерден чыгат Кыргызстандын. Ошого мүмкүнчүлүгүбүз чоң болгону ушул өнөрдү үйрөнүп эле койсо, же болбосо мына комшу Өзбекстандан келген адистердин жардамы менен жасап койсок
биздин көчөлөрдөгү бардыгы болот. Жок же отурган менен эчтеке болбойт достор. Кудай кааласа мана жаңылыкка умтулуп, аракет кылып, ушинтип оңдосок бар жоктун жолу бар достор. Асфальт жок болсо, бирок бетонка жолдорду жасаганга бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына мынакты алып койсоң. Достор, урманы туу катталууду унутпаңыздар. Бул Сузак Навай көчөсү. Бетонка жол. Мына достор, мына Aka bul qancha kunduk? 3 kun bo'ldi da bunga. 3 kun bo'ldi. Qancha kundan beri quyilib atadi? Negizi qancha kunda quyib qo'ysa bo'ladi dedi shu. Kuniga baldarni расчеты bo'yicha 120 metr ekanda. 120 metr quyib qo'ysa bo'ladi. Hozir betonga vaqtida kelib atadi, je kichkina kechib qolib atadi. Beton hozir vaqtida kelib atadi, vagonda kelib atadi. Betonda, toshda, shovelda bari o'zimiznikida. Ova, shunday. O'zimizdan chiqqan materiallar bardagi. Çok rahmat. Sizge iyilik kalayız. Uşul yerinin aktivistlerden deputat Azbek'e. Azbek'e dağı bir başka köçelerde dağı kılganga bir kandaydır neme var mı? Programmaga kiritilgen mi? Budjetke je kanday deyiz? Je muno jer sınavdan ötsün mü? Jamshidbek, bu hozir sinovdan emas, bu eksperimentalniy ko'chamiz gubernator tomonidan topshirildi bizga. Sapatida yaxshi ekan, arzon tushadi ekan. Yaxshi. Butun bardiga kelishadi, ko'rishadi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Hozir aka baribir tanigan Suzakda ko'pchilik taniydi. Shakir Palvon akaga so'z bersam, Shakir Palvon aka, siz ushul yerda turgun ekansiz. Qancha yildan beri buni asfalt kutasiz? Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz elim. Biz mana shu yerda yashaganimizga где-то 32 yil bo'lgan bo'lsa, endi mana shu yerlarga yetishib qoldik. Xudoga shukr, buni o'ta uzoq vaqtdan beri kutib o'tgan edik. O'shaning uchun biz juda suyunib o'tamiz. Yaxshi. O'ta suyunib o'tamiz. Bu prezidentimizga, nimalarimizga, barliklariga yaxshi tilaklarni tilaymiz. Shu rozichiliklarni bildiramiz. Anan dağı bir nersete sapatıga qandaydır bir güveniniz yok mu? Жақшылығы? Xudo xolasa bizim nevere çevre evlerlerimizge hem jetetiklerini qo'shaydi. 18 senti bu hazlakam emas. Biz özümüzde eşiklerimizde 5 senti 10 senti koyamiz. O'shanga ham da bir katta mashinalarda olib kirsak hech narsa bo'lmaydi. Bu xudo xolasa jetadi deb o'ylayman men. Çok rahmat Shakir aka, bizdin ko'rishimizcha mına jergilikli turg'unlardagi suyunib o'ta quvonishli o'xshaydi. Xudo xolasa butkizsanglar açılışına kelamiz. Açılış qilasizlarmi? Xudo xolasa açılışını qilib bardik elimiz, mana shu mahalladagilar chiqib, yosh bolalarni xudo xolasa bir yaxshi mashinalar bilan qo'yib, yurgizib, xudo xolasa yaxshi kunni o'tkazamiz. Negizi kimler ishteşip atadi? O'sha jönünde de qaytib o'tsangiz. Şu salım qo'shib O'zbekiston elidan 1-2 ustani olib keldik, qolganini biz o'zimizda el mahalla qilib o'tamiz. Bardigini. Eldik. Eldik menen. Xudo xolasa buni yaxshi o'rganib olsak, o'zimizda bardik ko'chalarni shuntib qilib, elimizga, Suzag'imizni, Qirg'izistonimizni obod etishga intilamiz. Salım qo'shasizlar. Salom qo'shamiz. Cho'ng rahmat Palvon aka, ishingizga igilik, shunday obod bo'lib ketaversin uyinglar. Cho'ng rahmat. Cho'ng rahmat oldindan. Do'stlar, mana ko'rib o'tasizlar, el dag'i o'ta quvonishda, yaxshi ketib o'tadi ishlar. Bardig'i, mana bardig'i joyinda. Assalomu alaykum do'stlar, salomatsizlar. Bu Suzakdagi Navoiy ko'cha. Kichinakay ko'cha bu o'z negizi. Shu yerda mana 400 metrga yaqin yerga
Kengdigi 5 metrden bolğon. Şunday atayın betonka dep koyup leri var eken. Aksakal başçılığında buna. Qandaysiz? Assalomu alaykum. Salomatsizmi? Tinchmi? Bo'latavmi? Abdan zo'r bo'lyapti, normalniy. Xudo xolasa sapati yaxshi bo'ladi o'xshaydi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Men bu sistemani O'zbekistonga borib ko'rib keldim. Abdan yaxshi. Xudo xolasa bu birinchi istani bo'lib yotadi biz yerga. Xudo xolasa ertaga ko'cha bitadi. İnşallah. Yana bir jumadan kesaylar ko'rasizlar qanday bo'lganini. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi texnologiyalar aslo bo'lyapti. Instruksiya, betonlarni kashflasi yaxshi. Yordam beryapti mahalla ko'y. Hammasi ko'ngildagidek bo'lib ketadi. Rahmat, çok rahmat. İşin yerga egilik. Yanım var ekan. Atayını vibratsiyalı tegizde ölçken mınандай. Setkalar taştap atat. Көріп атабыз, сеткалар таштап. Dostlar, bizde neft je başka narsalar yo'q, asfaltlarimiz qimmat tushadi, biroq taş var, beton var, o'zimizda o'ndiriladi. Shular arzon tushadi o'xshaydi. Жаңы shunday sinov yo'lida shunday jasalib atadi. Suzak ayol hukumati Navoiy ko'cha.